Bahwebi ba banyane ba basadi ba re mmuso wa naha ena ha o ba tshehetse ho lekana ho hodisa dikgwebo tsa bona le moo ba itekang ba buang mokeng o neng o manolla melemo e phuthetsweng ke sethala sa kgwebo le kgwebisano e lokolohileng dipakeng tsa dinaha tsa Afrika. Ba itse mmuso wa Lesotho o lokela ho bona hore pele o bua ka Afrika o araba sello sa Lesotho. Maheso, ditaba tsena ho tsona re tla re buisana le bahwebi ba babedi bao e neng le karolo ya mmoka o neng o bua ka ditaba tsena ke mme Matshepiso Majoro mmoho le wa mphato ya hae yena ke mme Mekgwa Makgele Phafudi. Hang hore re bue le bona re tla buisana kwano le mookamedi kakaretso wa UNDP kontinenteng ya Afrika yena ke mme Ahuna Eziakhonwa. Mme ka mora mono re tla buisana le mongodi e moholo wa lekala la kgwebo ena ke ntate Thabo Moleko. Kwa mohaleng sentse re na le mme Mekgwa Makgele Phafudi le yena ke mongwe wa bahwebi ba neng ba le teng mokeng ona. Mme Mekgwa ra wa amohela putsahatsong ya Moafrika mme. Eya mme a o ke o re thuse le wena le mohwebi ya bileng karolo ya letlole lena. Jwale re fetela haholo tabeng ya diqholotso tseo le thulanang le tsona le bahwebi ka rona ha ena tseo le reng ka nnete ho lata diqholotso tseo re kopanang le tsona ho tswela kantle ho naha re ya Afrika re bone ka re tla ba le bothata bo tshabehang. Eya mme mongaka ke ka ha ke akgola o la utlwa hore ha ke bua mane mokeng mo ne re le hona teng ke boletse hore re ba hwebi ba phapano ba rana. Eya mme mohlomong ba latang le thepa jwale ka re sa iketsetse masela a rona ra lata ba ntle ho naha. Eya mme ke akgola rona re ka re ka nana betsetsa haufinyana mohlomong bo Gauteng monana bo Durban. Eya mme o atisa ka kwano ka hara naha dihlahiswa tsa rona. Ka kgola re tloisa lesela haholo la nna ke etsa dikgaretene ke etsa le dintho tsa ka tlung. mme e le wena ha fela di re lesela di re wena. Eya mme Jwale ke akgola o sa tsotelena ke mofuta o feng le lata ka ntle ona. re lata ka ntle ho naha. Eya mme Jwale jwale ka ke tshilo motshearenyana ka tsatsi la kajeko. ka jeno. Eya mme Ha re le ka jeno. Eya mme Ha re le tseleng kapo ha re tla re se ntse re tlo fihla borokgong. Re ba le tsalo lena hobane ka nnete ha re kgone ho tshedisa thepa ya rona hobane a kere thepa eo ra e tshedisa re isa ka mona ho tlo etsa dihlahiswa re tsebe ho rekisa. Eya mme re tsile ho tlisa ka kwano ka hara naha ka baka la boemo bo re bo fumanang ka mane ka borokgong. ke boemo bo buang bona bo ha ke se nang ka ke boemo bo jwang hobane ha ke se nang ka bohlalosa ba hobane ke boemo bo fetang ho feta hobane re tlameha ho patala ho tloha ka nqane ho borokgo ka nqane ka ho la Afrika Borwa. Ke akgola ho utlwa ntho tseo re tlameha ho fiera. Eya mme tlhaisa ntho mo dipampiri tsa rona tse re rekileng ka tsona di sena le dilatisa re. Eya mme ditokomane tseno. Eya mme ditokomane tseno dishopo tse ding tse rekang ho tsona ha di na ditokomane tse jwalo. Jwale re tlameha ho hlahisa dipampiri kapa ho patala ho tla hlakore la South Africa e tla ba ka borokgong e be mona moo thweng ra tiera e be ka LRA o ka RSL. Eya tjhe le beng ba teng ka nnete ba ntse ba so e tlwaele. Eya mme Eya ntate jwale ka nnete re ba le bothata ba le hona ho la re di entse jwalo re di sa ka nqane le bothata bo tshwanang e le go tshela le dibohong la Lesotho ha le bahwebi ke bothata bo tshabehang. o bona o mona fela mongaka o itse ha se
re kenella ha re Afrika na go ba le bothata bo bokae mme. na fallwa ke a bo gona ngwana fela mongaka Mme. yanda Ebe lehlakoreng la ho fumana mosebetsi wa mmuso wa dikgwebo tse ikemetseng ka hare ho naha ka moo hore le fane ka hore le hodisa dikgwebo tsa lona tle re ha le ya bathong le be le re ha o kena ofising ya tona kgolo mono ke nna ha o kena mono phutsalatsong ke nna le na le botshehetsi bo le ka reng bo a kgahlisa. ha ntate angeke ka re wa kgatlisa empa tjhe botshepi re bo fumana wa ntse re la bitsa o lo metha mme yana o dumella go ba mme ke le re tla nne re le ba ga go le ka mosebetsi ya mmuso ke wa ila ka o le mong mme o tla nne go ye bo tshimo go mo tlhaisa tsa hao o tla kgetha motho mongwe a ka tla senyana le ona matso a hao a mateo ga kae ka nnete teng ka mosebetsi teng tla re re fumana ke tse re tla ye re mongwe re hloka tshehetso mongwe go qala mosebetsi o jwalo hloka tjhelete e ngata jalo o sena tjhelete e kalo e ka qala mosebetsi o tlhokahalo ya tjhelete ho hodisa dikgwebo tsa lona ke qholotso e teng haholo mongaka go jwalo mmuso o na le koporasi mme ya ntlafatso e reretseng ho lata botsetedi ka ntle bo tlisa hae mona lekala le teng mona ha ntse le kopana le lona le bona ba reng ho le thusa hore le fumane tjhelete e tla le thusa ho hodisa dikgwebo tsa lona. Ntate go etse ga o thwa tjhelete o gole ke utlwintse e bua jwalo kapo ho bebe ho bua jwalo ho bobebe o bua jwalo mme ha re se ya tabeng eo se ka tlameha ho etsa taba e le jwalo ha o bobebe o tla ba bua ha di sna tla buta dintho di hana ho fela moralo wa business ka moralo wa kgwebo mme ba tloe ditjhelete mo go nna le tjhelete e kae o ka e yang paneng go go fumana tjhelete e ke bona o tla fumana tjhelete ba ntse o batla tjhelete ka tsobe ye nngwe ne go tla botwa e ngata go batla tjhelete e ngata gore tjhelete no tongwe e be paneng ke tjhelete e ngata yanda mme no le ka le kenana le tena mme le ba mo le ba go iba le mme le ka batla go ikagela ka setso bana ka ka se gata go ikeletsa difeme tsa go mme ke go dare ke ya ditsna ka ya le malala o tswe o tla dire ka ema mona ga di go tsa rona tsa diteme mme ga ba go ba bo rona ba di mo se di lo tla o etsa ntate le na le otongwane jwalo na le potongwane jwalo go ka ema mona ga etsa mosebetsi jwalo ba di le kwana mathabeng go fumana dintho tse jwalo tsa go di tlhaisa tsa gona di a ba empa fela re sena potongwane ya motsa mathabeng a no a gole hakalo mane ke monana Afrika e ka go bona ke di tse ka bo bona teng ha le isi ka bongata bono mo le ka reng le isa le naha anda ha re isi ka bongata bo re ka reng re naha mane le mona mo ke teng tse ke le mosebetsing re na le bomme ba di tshwetso wa mpoti le mmo bomme bana ba di tshwetso go tloha monana matsego go ya go tloha mona go tloha ka mona ka hara naha fela go ka mono ha le tseisane go tshedisa thepa teng ha lo e rekisa e reng ha se bothata o thabe ya monga ba eng jwale se ba tua di fa ha ke go thudi custom o ke custom code na di tshongwe ba tla ka mono go re ka tsena ha le se sa le ya polela go tswa ngane ka nako ya kgwedi di ka tsena ntse re sa di fumana dilemo tse pedi tse fetileng ka nnete ntate ha re so fumane ntho tse jwalo ke o fitisa tsena ke tsena e fumana jwang gore sa le re tlisa dikopo tse jwalo mme ke kopa o ko phethele moratuwa wa rona o buile ka diqholotso tsa lona o buile ka mmoka ona na hona le ntle o ka ratang hore o phethele ka yona mohlomong eo reng ba nang le matla a ho ka le thusa ba ke ba utlwe mme ba arabele sello sa lona yanda ke a le mo mme kala ga ina ya ka matibong
go tswa le go kena ga thepa ya rona re le Basotho. Re kopa ka nnete mmuso o mpobetsetse bobebe ba hore ha re tshwara borokgong ka mono ka borokgong ka mono re ntse re kgone go feta mohlomong ka mokgwa ba ka re etsetsang ka mohlomong boitsebiso bo ka bo hlahisang hore ke motho wa kgwebo e itseng ke lo hlahisa mosebetsi ke lo hlahisa thepa e tjena a go tjhe ha ke tsena ho tla etsa run fela a re etse bobebe ba hore re fete ba lo re ba se ba re kgatafalletsa mokgwa wa ho fumana thuso dibankeng ke kgona ba ka re etsa mohlomong banka e nyanyana ya boemo ba rona ba kgwebo tse nyanyana gore mohlomong se ba ka thuso tse ngata yone ya moralo wa kgwebo ka ntho tse ngata ke di ntho e thata hobane yona moralo wa go fela go bona batho ba kona di maheteng ka bokgutshwane fela o sona le nako e kae o le kgwebong mohlomong motho e mong ga se ka tloa ba o motjha jwale ntho tsena di o imela hobane le wena o ntso fihla wa tseba hore ke na le dilemo tse ka 2004 dikete tse 2.4 lemong se tlang etsa dilemo tse 20 o le kgwebong fela o ntsolla ka ditaba tsena tse o llang ka tsona mme ruri re tla utlwa mme ke fumane hore mongodi e moholo re tla ba le yena ka morao ra botshelela re tle re utlwe hore na be o tla reng hodima sello sena sa lona ka ntse ra leboha ka mongodi e moholo ka nnete a ka utlwa sello sena sa rona ntate ra leboha re la mmamela re lebohile haholo mmemekgwa kwana mohaleng re na le mongodi e moholo wa lekala la kgwebo ke ntate Thabo Moleko. Ntate Moleko ra o amohela phutsalatsong ya Maafrika ntate. Ke a leboha ntate ke medisala mamedi ba hao ntate ke a leboha ntate ka jano lena ho bile le mmoka mo bahwebi ba basadi ba neng ba le teng ba bontsha dikatleho tseo ba di fihletseng empa ka hodimo tsohle ba boetse ba ba le dillo tseo ba bileng ba hla ba di lebisa ka nnete ho mmuso ka lekala lena leo o leng karolo ya botsamaisi ba lona mme e nngwe ya tsone ka hodimodimo ebile ya bothata bo ba tobanang le bona mane madibohong a o ke o re thusa ntate hore na le lekala le ntse le etsa jwang ho araba dillo tsa bahwebi ntate. ke a leboha ntate ditaba tsena tse di buang ka nnete di la tsa hlaha mo keng ne re na lona ka jeno ke kopang pele ke araba mohlomong ke fane ka ho ha go tshwanyane fela mmoka wa ka jeno ke mmoka o no teletse pele ke Undp mme ke mmoka o no amana le hore na bomme le batjha re ba kenya jwang kgwebong e le hobane go hlokomelehile hore dikgwebo tse ding bogolo ba tsona ke dikgwebo tse sale di na le tshekamelo eo di ne di fumana hore di tsamaiswa ke bontate haholo nako kgolo ke ne le ditaba tsa letsatsi la kajeno le go bona hore na jwale re thusetsa jwang rona batjhang ba tshola jwalo ka lekala la rona la kgwebo hore re bone tshebetso tsa bona dikgwebo tsa bona dihlahiswa tsa bona di qetella di ho fihla le dimmarakeng e seng mona Lesotho fela le ka ntle ho naha mme ke hona moo ditaba tsa ditshitiso madibohong di ileng tsa hlaha hona teng yana ditaba tsa madibohong bonnete le ha e se karolo e kalokalo eo rona ba lefapha la kgwebo ho ikarabellang ho tsona empa re tshare tshola hoba ha ho nka nako ho mohwebi ho tshela le dibohong lefe kapa lefe a tla naheng ya habo kapa a tsamaya a ya naheng ya boditjhaba moo a isang thepa tsa hae teng nako eno fela ke tshenyehelo mme le ha re le ka tsela tsohle hore re bone hona re nyanyeletsa jwang mafapha a mehang jwalo ka hona jwalo so ntse o kwala hore mafapha haholo ba ne ba lla ka ditaba tsa manetaba tsa bo dikgafa dibotareng thepa di a khafiswa madibohong yana na ha o sana tshihlisi se ka etswang so seo ka nnete seo re ka ra itlamang ka sona
ke gore re tlhoka go tshwarana ka matsogo tsana ka mahetla le ba setsi sane sa revenue service Lesotho e leng bona beo dithophong tse ntseng di etsuwa morao tjena tsa taba tsa madibohong e leng bona ba eteletseng pele makala boholo a madibohong hoba ke bona ka nnete peo re kgonang kapa re hlokang hore re dule fatshe le re shebisane le bona hore na re ka kgona hore go tshela botareng re sebedisa lentswe le diboho ntate Thabo okay le diboho ya ntate ya gola ke puo re la ga tlwaela go e sebedisa ya moholo wa rona ga le bona tsela le diboho ntate ka puo e tlwaeleng ya rona ka lebo ke tsona ditaba tseo ntate ke tlile mane go tlo ka lefapheng la mmuso hore re tla leka go bona hore re atamela bomphato bano ba rona ha re tla tabeng ha re tla tabeng ya tšhelete ntate ba buile ka go dikgwebo tsa bona di sitwa go hola ka lebaka la tlhokagalo ya tšhelete e ka bang e fanwa ke bafani ha ba ya dibankeng mane ba batlwa ditokomane le dipehelo tseo di batlwang ke dibanka ke tse kgolo ho boholo ba Basotho le ba mametseng hona jwale ba ka reng ka nnete ya ruri re sitwa di fihla dipehelo tsena taba yo ntate le ya rabela jwang le mmuso go bona hore dikgwebo tsa Basotho di fumana tšhelete di tsebe ho hola nna ke kgola bothata ha ke sheba nna ha se taba ya go ketella motho a fumane tšhelete bothata ke hore na jwale re mo hlophela jwang mohwebi re mo hlopha jwang hore a qetelle a fane ka tse hlokahalang a qetelle a tseba hore na banka e tla mo hloka eng seo re seng re tswela pele ka sona re tlo se qala ke la ka bolela le mane mo neng re le mokenteng hore kgweding ena e tlang re tla be re qala go thagola e meng ya meralo ya rona ya gore re bone na re fana ka malebela a feng re ba hlopha jwang gore ba etse le manane a nepahetseng a go re thusa gona ha o bua ka go hlopha bahwebi o bolela wa moholo wa rona ke bolela ka kwetliso ntate go ba kwetlisa gore ba kgone gore ditlhoko tsona tsena tsa dibanka ba kgone hore ba di fihlele empa ntate Thabo bahwebi bana ke bana ba se ba tswa tlasa tataiso ya Undp mo ba qadileng ba sebeletsa malapeng hona jwale ba se bana dikgwebo tse ngodisitsweng bana le diofisi na o ka re batho ha ba itlhopha ho lekana ha e le bona ba reng re sitwa ho fumana tšhelete hobane dipehelo tse batlwang mona di hodimo haholo mme a utlwahala taba eno ntate hobane dibanka tse 4 tse sebetsang Lesotho mona bone ba tsona tsena tse khinswe mona ke dibanka tse sebeletsang ho etsa phaello ha ona le lengwe fela yo ka reng ke banka ya ntlafatso ya nna ke a kgola ho ka o hlalosetsa ngwana ha ke bua ka go ba hlopha hantle hore ditlhoko tseo banka di hlokang di mmalwa mme ha ga tse ding ke gore banka e kgotsofale hore kgwebo ena eo ke reng ke kena go yona ke kgwebo e tla tlisa letho ho nna ke benne ke kgone hore ke patale mokoloto wa banka e anda nnete re na le dibanka tsena tse o buang ka tsona empa ditlhophong eo ke e tsebang ya mmuso ona wa rona ke hore banka ena ya rona ya Post Bank e tle e bone hore e kenya lefapha lena le re buang ka lona la banka ya ntlafatso hoba ka nnete ha re sheba ditaba re dibanka tsena tse re buang ka tsona le tsona ke dibanka tse kgwebong ke tabena ho thwe ke di-commercial banks ke hobane di kgwebong yona e tlwaelehileng jwalo ka ha nna ke batla ho etsa kgwebo mme ka hona ho tshehetsa kgwebo go hloka nako e telele hoba kgwebo a ke re e tla qala e thuthuwe hape ke dikgwebo tseo ebileng re phelang ho tsona re le Basotho ha ke be a kgona hore e hole tlasa maemo a jwang ke tabena ho hlokahalang banka ya ntlafatso eo e tla be fana ka mokitlane wa nako e telele o fanang ka monyetla wa hore kgwebo e thuthuwe e hole e be fihle boemong boo jwale monga yona ha ntse a ja ho yona fela kgwebo yona ne ho jwale ntate ha e lokile ntate ya utlwahala ha ile mo le wena o ananela hore diqholotso tse di teng ka harona ka mo
Basotho ba fa tshepo efeng ya hore ba ka fela ba tloha Lesotho mo ba ya rekisa Afrika mmarakeng o bulehileng fela ba ntse ba hloleha ho etsa jwalo hae mo ebile le hona mmuso o ntseng o rala ho etsa banka ntlafatso so ka e ba teng ya na le tshero tlameha ho tseba hore dintho di tlameha ho qala kae gore ke be se ga be se re khosane dikgwebo di se di thutlile di se di ka kgona ho di tsamaye di tsise di go rekisa mmarakeng re tlameha re le rona ka lekala lena la kgwebo re batalatse mabala a kgwebo ka hare ho naha ka mo ka ha se re bontshitse ka mafapha mangata ka ho bona hore re na le melao e tshehetsang hore kgwebo di tsepame re na le melao mme melao e jwale e sentse le teng ke taba hore ditlhopho di be teng tsa ho kenya melao e jwalo tshebetsong jwale dikgwebo di tle di tsebe hore re santsane re le ka hare ho naha ka mona re hlophe hantle di lokise hantle melao e di tshehetse le tsona di kobele melao e tla beng e le teng ya rona kgwebo di tlameha ho tsamaya ka mokgwa wa mofuta ofeng ka ho tshireletsa dikgwebo tsa rona ha ke re tsa Basotho ha ke dikgwebo tsohle tse sebetsang ka hare ho naha ka molao e ya utlwahala ntate ho kgutlwa Kapa Cape Town bekeng yona ena mo moifo Undp o neng o tsamaile o ntse o bua ka ditaba tsena tseo re tsebang hore bonyane di se di na le dilemo tse tharo haeba ha se tse nne tsa tsena tsa kgwebo e lokolohileng pakeng tsa dinaha tsa Afrika ha se taba e ntjha mme go tliswa gore le molao ha o motjha nna hona le seo moifo wa hao ntate o kgutlang Cape Town o se tshwaretse Basotho re Basotho rona mpho eo re letlelang yona Cape Town ke ena kenang mona le rekise le tsamaye ya nna ke kopa hore ena o tlo ntumelle hoba ditaba tsa Cape Town di etsahetse hona hara beke yona ena eo le nna ka kwano ke ntseng ke le lekisana le tsena tseo re ne re kopane ka tsona letshehare la kajeno ha ke so be le nako ya ho kopana le moifona wa ka mme ke tla etsa jwalo ke fumane hantle rona ba tla ba re tshwaretseng jwale ha re se re na le ditswakotleng tseno re tla be re di tshola re di tsholela Basotho ka nnete ke kopa hona jwale ke re ke a tseba hore ba ile ba tlile le ditaba ba tlile ba gile ho leshongwana mme se le hore na re tla go hlopholla jwang re tle re arolele Basotho ba tsebe hore na ha re bua ka kgwebo e bulehileng re bua ka ditaba tsa mofuta ofeng ntate ha re tsellana le wena e re ke tle re shebisane ka morao ha re phetela ka hore ka re Undp ka mono re tlalehelwa hore lefapha la ntlafatso lena leo le o reng mmuso ntse re ra hore o lietse banka sentse le teng lefapha leo le kgahlameditse Basotho kapo le kgahlametsa Basotho jwang ka hore ho be le seo le ba belang sona paneng e le hore ba tsebe ho fumana tjhelete dibankeng mme ke ntwe bobebe ha kae ntate hore e etsahale ho Mosotho e mong le e mong ya mametseng hona jwale yona ke kopa ke hlakise hantle ha ne re bua ka taba tsa banka ntlafatso ke re ke banka ya rona ya naha ya Lesotho e leng Post Bank di-kateng tsa teng ke nnete ke se ke re nna le wena re tle re bona yeno re e fetile ntate ke re ka ga Undp ho na le Financial Development Unit yana de re ko hlalosetsa ne ke tla ho yona ya ntate jwale ka hare ho lefapha leno ka go lefapha la Undp re na le lefapha lena le la tsebahala la credit guarantee scheme credit guarantee scheme ke mokotla o theuweng go tlo bona gona go kgahlangwetsa bagwebi ka mokgwa wa mofuta ofeng ka hore mohwebi o tla ka se itseng jwale Undp le yona e fana ka tshehetso ya hore e tle re hauwa mane bankeng e be sesireletso collateral mme re na le taba tse tshwanang ka hare ho lefapha la rona la business development eo e la tsebala ka small business se pele le lona le ka hare ho teng re na le ona mokotla o jwalo
o bobebe ga kae gore Basotho ba o fumane taba ena ntate re utlwa selemo le selemo gore mokotlo o jalo o teng fela ke ka sewelo sena se ga e sa le re utlwe gote Basotho ba fumane mme re se re bile le bagwebi ba babedi ka jeno ba neng ba le teng mane ba ntseng ba lla ka gore ga ba fumane tšhelete na mafapha a ntate a hlile a sebetsa mme Basotho ba ka fana ka bopaki gore mafapha a ba sebeleditse. Senatero ke o tsebang ke gore go na le Basotho ba ileng ba una melemo nako tse fetileng empa ke ne ke batla gore ka ha ke ne ke se haufinyana le ditshebetso tsa mofuta ona pele o tlo ntumelle gore ke buelle gona jwale go ya pele mme gona jwale go ya pele ke gore ke mafapha ao re sentseng re dutse fatshe go leka go hlopholla gona ditlhoko tseo Basotho ba sitwang go di fihlela ke dintho tsa mofuta ofe e leng mane mo ke bontshitseng gore ditaba tsena di hloka go di nyalanywe go se ka wa sebetswa dintho tse award mme go di nyalanya ke gore re ikemiseditse go fana ka dithupelo tse hlokahalang go di-business go bagwebi ba Basotho ba ntseng ba thuthuwa ba mahareng le bona bane ba seng ba le hodimo ba LNDC e sebetsana le bagwebi ba bagolo go latela gona dikepele tse dingwe di feng mme go hlokahalang ke gore re fumanela dikgutletsane tsena ditlhoko tsena tseo bagwebi ba banyenyane ba sitwang go di fihlela re ba rupela jwang mme ke se ke bile ka yona ntate gore maikemisetso a rona ke gore re tle re tlo bula lefapha leo re tlo tla tataisa le gore re bone gore re qhotsisa bagwebi ka gare go lona ka ne ditlhalele moleko o e arabetse mogolo wa rona re a tseba tlhantate gore o sontse o potlaketse phuthegong e nngwe gape re leboile haholo ka nako e re fileng yona ntate le ka moso ntate ke a leboa le bamamedi ba hao ntate ka moso re tla nne re bueng di le teng ga o be jalo mogolo wa rona ke ntate Thabo Moleko mamedi e motlhe wa Africa FM ke mongwe mogolo wa lekala la kgwebo ge tlo bua le mme Ahuna yena ke mookamedi wa United Nations kontinenteng ena ya Africa. Ahuna, good evening and welcome to Africa FM. Good evening, Dumela Ndate. Yes, we know your Sesotho is very good since you were here for how many years? 4 years? I was here for 4 years indeed. Yes. Years ago. Yes. Just as one of the former UN representatives to Lesotho, tell us what is it that you see as an improvement since you were last here? Well, actually, many things. I have been very encouraged to see how far you've come in terms of the political process and the governance regime, governance institutions. I have been watching the space on the national governance reforms, which I think if fully implemented, this country will be unstoppable in terms of its development progress. Yes. So the fact that, there is a government right now elected by the citizens of this country to champion change and capable government that's able to meet the needs and aspirations of the people, for me, is a big step change. All right. Having said that, is there an area of improvement that you're looking at? Maybe we can now shift a little bit to this afternoon's conference where we had business women talk about their successes and the challenges in which they face. Any areas of improvement? Yes. You mean areas that need to improve or improvements that I have seen? No, the areas that need improvement. Oh, yes. Yes. I think definitely we celebrated this afternoon an initiative which we call Her Empire, and linking it to her AFCFTA. AFCFTA is the Africa Continental Free Trade Area. Yes. Now, UNDP is investing a lot in women entrepreneurs, small, medium enterprises, and trying to create an opportunity for them to take advantage of this new
one Africa market, which increases the pie, the opportunity for businesses to go beyond borders and make more profit. So we want to really bring the spotlight on women from Lesotho who are involved in this area of trade. We want to invite all actors who have responsibility to remove the obstacles that they face, whether it's at the borders as they try to cross to do their business, or whether it's with logistics, or whether it is with the regulatory environment that is not favorable for them, or providing financing and technical capacity to improve their productivity, their standards, and their export readiness. Yes. On the issue of funding, how easy is it for Basotho women listening right now to access the grants provided, say, by the UNDP and other UN partners? I ask this because you may find others have superiority or inferiority complex, thinking, I'm not qualified, I do not have this, I do not have that. How easy and what support mechanisms do you provide for Basotho women entrepreneurs to get funding? Well, the interesting thing with the stories I heard this afternoon, those who are going into the competition, there was a young woman who shared about having won one of the challenges one of the competitions that was out there, and she realized that while she could write proposals and compete for this, there were many other women in rural areas who couldn't. And then she took it upon herself to create an initiative that brought the capacity to those women to be able to also gain access to finances and overcome those challenges. So it is a snowballing effect. What we're really promoting in her empire is the kind of business that is not cutthroat, that pulls someone else along. It's not just the job of UNDP, the government, or other partners. All members of the society, all the women who are involved, have to get into that spirit of solidarity. When we rise and we pull someone else with us, we make what you're talking about possible. How easy is it to access the financing? Well, first of all, that there is limited financing. We can't claim that there is money for everybody who needs it. So you will have a situation where the best will always be the ones who get access. The best in terms of what really we will consider ideas that have legs, that can multiply and create value. Yes. So it's a competition, right? And correct. Our role is to make sure that there is more financing to go around. Okay, I know that you still have one more event to attend this evening. Your parting words? Yes, we are also looking at youth, the whole youth space and innovation. This is a space where we're finding a lot of talent, and we at UNDP would like to create opportunities for that talent to grow in value. So we are going to establish what we're calling a unit pod at the Lorotodi Polytechnic that the management of the Polytechnic have kindly offered the space, and also they're making also some contributions. UNDP is procuring all the equipment for design labs and for maker spaces that would really provide this connection and the space to innovate, to create within a learning institution. This is something that we're doing to spark what we call a startup revolution, because we realize that the talent is there, the ideas are there, but we need to equip these young minds with what they need to bring out the best in them, their best version, let's say. All right. Ahuna, thank you very much for taking some time out to be with us this evening. It is a pleasure. Thanks for having me. All right. Cheers. Bye-bye. Mamedi, Emotlama Africa FM, me Ahuna ziankonoa
Ezia Konoa dintlha tseo di hlalositseng he ke ya hore ka nnete o bona Lesotho le ntlafetse haholo e sa le hore a tsamaye mme dintlha tseo di shebileng ke ho tsitsa ha metheo ya puso ya setjhaba ka setjhaba a sheba hore Basotho ba se ba sebeditse ditaba tsa bona tsa tlhopho botjha mme o dumela hore Lesotho le tla fihlela tseo le di labalabelang dintlha tseo a reng di lokela hore di sebetswe di be di ntlafatswe o re ke ya hore Basotho ba sebetse ha mmoho haholo kgwebo mona motho a se ka re ka ba ke ena a ruteileng ya ka ngolang fela hore a fumane tjhelete a sebetse le ba bang hobane go na le mohlalo ileng wa hlaha mono wa ausi ya neng a re yena o tswa sekolong o tseba ho ngola empa o fumane hore bomme ba sebetsang le bona ka hare ho motse wa habo ba na le tsebo e fetang ya hae mme a taba ya hore a sebetse le bona hore le bona dikgwebo tsa bona di tle di atlehe mme hore taba eno ke ya hore ba sebeletsa ho aha dikgwebo tsa batho ba sebetsang ha mmoho tabeng ya ho fumana tjhelete ya bona le UNDP o re ka nnete ha se le hore ho thata hakalo empa tla tabeng ya hore ka hobane ke tlhodisano ho a ngolwa jwale se le hore na ya tla tshwasa ha ho ngotswe ke efeng o phethetse ka ho bontsha hore tabeng tsa hae kaofela ha se taba tsena tsa basadi fela ba boetse ba ntse ba shebile batjha mme ba tla qalella ka ho sebetsa le sekolo ke sena sa lerotho di-polytechnic ho bona hore boinahano le talenta eo batjha ba Basotho ba nang le yona e nkelwa hlohong mme e ya tshehetswa ka ditsebo le ka ditjhelete ruri ho bile molemo haholo ho ba le wena mohaeso ha re bona re kopane hape ho sesane